sidimakela sesibabukisa sithola umbiko lothi mamelika awubona umsebenzi wababukisa ukuthi muhle asathi ke angithatha afuna ukumikisa nge-share kuya kulolu hlelo lwe-Ivy Phinda bengikhona khona nje maviki lamathathu ngiyabona lo sivele hayi sho ukuthi laba bekunene bayakholwa ngoba bakhethe singenyalo nge-World Cup ngosi singafika ibukela bukhoma dlamini lokune. Siyabonga Mthombeni, sinibongele sinithumisele kakhulu ngokuthi live eMelika linikhethe ukuthi nibe ingcenye yale International Visitors Leadership Program. Luhlelo loluhle kakhulu lelu ngikubuka kwami nangekwati kwami lubuka umsebenzi lo wendako and your influence kuleyo area lo sebenza kuyo even bese ke sebayakusita ukuthi uhambe uyobona ukuthi eAmerica kwendekani kuyakusita ke ukuthi uhambe uye kulenye lelive ngoba kuyavula umqondo kuyavula nemehlo ubona ukuthi lokwendako emaveni la noma eveni eselithuthukile kona kwende kanjani akudingi ukuthi wende into lesendiwa ngilomnye umuntu ungathi icalela nje kwakho ukwendisise demonstrate excellence in what you do udalithola kusekeleka kuloko lokwenda ngubani nje bengacabanga ukuthi babukisi bangaphakama kangaka bahambe bayomelela live nge-share kwetilwandle kodwa naku sokwendekile because they've demonstrated excellence they've represented as well. So kukhuthaza abantu labasha ukuthi ngekutimisela nje ngokukhetha that niche utimisele ungayithola nawe i-recognition. Excellence is in what you do is extreme. Mabukisi Foundation, lwati nebuve ingcebo.